Анда үстүнөн баштасак, биринчи clearance light'ка кетебиз. My clearance lights properly color amber, properly mounted and secure, not cracked, not broken, not missing bolts and clean деп айтып коебуз. Ошо жетиштүү болот. Андан кийин лобой айнек өтсөк, лобой айнекти windshield деп айтабыз. My windshield is clearly visible, no crack, no broken, no damage, no illegal stickers, properly sealed деп айтып коебуз. Кийинкиси жанагы лобойду тазалагычка өткөндө windshield wipers болот да. My windshield wipers. Так, не деп айтабыз? My wipers arms and blame secure, no damage, not broken, not cracked, properly mounted, not missing bolts деп айтып коебуз. Андан кийин hood'ка өтсөк, бул капотко өтсөк, эми hood properly secure, clean, no broken, no damage деп айтып коебуз. Буга деле көп көңүл бурулбайт. Андан кийин fender mirrors деп коет. Мо эки четинде күзгү турбайбы? My fender mirrors properly mounted and secure, clean, no illegal stickers and properly adjusted to my view деп коюш керек да. Бул деген баягы драйверге түз, баягы драйвер көргөндөй түздөлүп отургузулган деп айтып коебуз.